Penyiwan Krama Desa Pekraman Braban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dawek sanis cara tanggal 16 Juni warsa kalitali plekutus ngosekin wantilan ring kayangan Dalem Prabu sahawenten taler nyantosang ring selantang margi tanah lot sejerune ngemargiang upacara mendak siwi. Upacara mendak siwi puniki kemargiang pindah kesilih tunggil dudonan karya agung memungkah ngenteng linggih pedudusan agung mewah mupuk pedagingan ring kayangan Dalem Prabu Wiyaden Prajapati. Pucak pemargin karya agung jagi kemargiang ring rahina sukro kliwon pujut pemekas ring tanggal 21 Juni sani jagi rau. Manggala prawarta kekarya sani sepisanan pindah ke Bendesa Adat Braban Imade Sumawe kesarengin bagian humas Inyoman Sukedanen Latarang. Upacara mendak siwi kemargiang melarapan antuk ngiringang pratima Wiyaden sekancan pabuat upacara siosan ngelungsur tirte ring kayangan jagat Wiyaden Pura Agung Besaki. Sesampune puput samian muali ke pura antuk kesangre sesolan rejang Wiyaden Baris Gede. Penyiwan krama sane meped puniki taler ngedautin krama Wiyaden wisatawan santukan dahat luih kekan tenang. Dudonan karya agung puniki sampun kekawitin saking rahin anggara umanis wariga tanggal siki Mei warsa kali tali plekutus melarapan antuk upacara matur piuning guru piduka Wiyaden nyukat genah. Daweg rahina sukro kliwon sungsang tanggal selai Mei kemargiang upacara ngerapo. Rahina canis cara paing langkir tanggal 16 Juni kemargiang upacara melaspas bage pulekerti dan sil pedagingan saha ampilan sani kapuput ide pedana griya Taman Belayu kelanturang upacara nedunang ide betara saking payogan kapuput ide resi griya Tegal karembe pemangku trikayangan wau raris kelanturang antuk upacara mendak siwi. Nararis ning sejroning mendak siwi ya puniki maka sami piranti sane wentan mapupul ring dangin bingin keiring oleh ikramo lanang istri rauh kekayangan ide sane melingau-melinggih ring kayangan Dalem Prabu taler ring Prajapati. Rauh mangkin puniki sampun presido munggah minakadi ide betara sampun presido munggah ring penyawang nah taler piranti-piranti sane tiosan sampun megenah manut kadi genah sane sampun kecumawis nararis pemargi rahino sane mangkin puniki sampun sami jangkap memargi ngelantur malih ring sejeroneng eadan sane jagi rauh puniki pasti ke pemelastian nah taler jagi memargi taur puniki mepado taur taler pengendag karyawagung kadias punika. Sane banget ngedautin pikayun ring pemargin mendak siwi wantah sesolahan rejang dewa Baris Gede saha kerobelah diri krama pamekas ibu PKK Desa Irike nyolang sesolahan rejang renteng. Karya agung ring galai mangkin sani kaping 3 saha ring warsa siu 900 sioda sesiki taler nainin kemargiang karya skadipuniki. Wiwilan pemargin karya taler sangkaning makudang-kudang pelinggi ring kayangan Dalem Prabu Wiyaden ring Pura Prajapati sampun puput kabecikang punika taler ring wewidangan beji teleput taler sampun kajimbarang. Ring sejeraning karya sane tangunan titiang puniki niki karya agung mamungkah ngendag linggih pedudusan agung lan mupuk pedagingan. Kepuput oleh kutus diri sulinggih wenten pengancang siki kadias punika. Nah niki ring sejeraning karya agung puniki niki kebaos Madyaning utama. Selami pemargin karya agung memungkah ngenteg linggih pedudusan agung mupuk pedagingan ring kayangan Dalem Prabu lan Prajapati Desa Pekraman Braban jagi kapuput antuk kutus sulinggih minekadi ide resi griya Tegal Nyitdah ide resi griya Gablogan ide pedana griya Taman Belayu ide pedana griya Perean Kediri ide pedana griya Buda Jadi ide resi griya Tumbak Bayuh ide pedana griya Jumpung Sandan ide pedana griya Beji Pejaten miwah penganceng Puri Kediri. Tim Liputan